Runmawi TV clear to te chibevek bole Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilawai thlangu amasain chanchin langsar swalte Wainkan Bongkon South Waime Hola Zomi Cultural Society General Headquarters Mizoram le Zomi Cultural Society Aizol Joint Committee Changkobwat sahin Lalthanpuii sangni somni pangane ania Agriculture Minister Pupisi Vanlalchhuangi ni Remremi Dampabial by-election expenditure observer Pushiam Kumar Hovin Voinkan Dampabial by-election atana Sumching Feltu tele candidate agent te anchukom. Arunachal Pradesh sa Public Works Department Senior Engineer Pakhatsu Kumsom Pakomi Ainti Hlutea ain kaplum vele. Paul Tharachanga Alandanin Israel mi za somngale panhi chuan PM Benjamin Netanyahu chu to lo turin andua za somlile pakhat chawin an thlop thung. Tuna Chanchin Kim Changsokin, Wainkan Bongkon South Waime Hola Zomi Cultural Society, General Headquarters Mizoram le Zomi Cultural Society, Aizol Joint Committee Changkobwat sayin Lalthanpuii sangni somni le pangane ania, Agriculture Minister Pupisi Vanlalchhuangi ni Lalthanpuii. Hehuna hian khwalian Pupisi Vanlalchhuangi thu soin khwado kut mangtu zongzong te du sakna chibaya buka Mizoram hi zo fa te Jerusalem ani awangin chim chak marle thlanga jangin kankal khoma kan cheng ho buka Mizoram tan thil chatia mal somna ti turin ichang hawang uti in kal khom te asomani Mizoram sarkar chuan zo fa te mason na turngai to in thei to pachua kan zawaya kan thlop apoimo ani tibok Minister chuan zo fa te Jerusalem a zo fa te kan cheng hawa chong chishang shang kan manga heng kan chong shang shang te culture kut te hi chatakin humhal zelila kan chong shang shang te hi in shat saki in humhal sakton selang u atiani Puti Thang Functional President ZCS General Headquarters po in thu soina hun mangin Mizoram NGO malak na abik takin YMA program le natlan na nei tu chan changtura kut mangtu te chain tlangnel takin program omate telin thei top chwa pui chin turin afuya rihlo le khotlang du lo thil te lalut tu ni lova ado tu ni turin cha bokani kutlomna hian an member zinga hlotlina chang tharmi sompali nena choimoina thuzia kan pe a pensioner pakhat le professor ni tharmi pakhat an choimoi bokani kutlomna hian namlam chichang sang entir ni inzai thiam te an zai bok ani Dampabial by election expenditure observer Pushiam Kumar Hovin Voinkan Dampabial by election atana Sumching Feltu tele candidate agent te an chukom Hechut Koma hian in Thana Fil File M1 Kalpui Tura account Vondan Dikte Soy Hawania Assistant Observer Pijani Lalthanpuii candidate te account Vondan Tur Fil File Dikte ka Kalpui Dan Tura Zirtir na apebok Expenditure Observer Hova Chut Koma hian Returning Officer Assistant Returning Officer Assistant Expenditure Observer Expenditure Agent le Candidate Agent te antel ani Dampabial by-election nei tura Chief Minister Pulaldu Omale Advisor Dr. Lorraine Lalpeklian at sinsa ten in Thlan Model Code of Conduct and Board siania soin Nimin Khan MNF Legal Board in Joint CEO nena complaint and telut. Runmawi zone at hangin MNF Legal Board Secretary David R. Lalthanpuii at Swan. Dampabial by-election lo turata na election Model Code of Conduct in apwar to nuwa rei-eka campaign kick-off Chief Minister Pulaldu Oman ay ingher na call pekle cheng vaibel sa sariman tuilak na te atiam ni inasoy. Chief Minister Advisor Dr. Lorraine Lalpeklian at sinsa po in Dampabial free clinic about sa iniasoyin Facebook wala ama ngayon hehi atar lang ni inasoy. MNF Legal Board Chuan Voinkan Aizol Press la patuthar theater to te komin Chief Minister Pulaldu Omatsu YMA income puilian nei zo ta ka dot soya anpua FCAA chungchang diklo taka soifia na remchanga YMA income puilian chu amang ni inan soi FCAA sang ni somni pathum chu Chief Minister Thopui MLA te ngei po in achat na an soi thom sha tura omlo nia soin ama ngei po in dan sa Aitea alo soi china ni antia FCAA sang ni somni pathum chu Central Sarkarin ram ven himna changchoya Mizoram chung adu lai pianga ma lak theina turani thu soin dot mangin chalai sang rwal pungkhom te ma Chief Minister chuan asoi thung ni in MNF Legal Board chuan an soi ani MNF Legal Board chuan Central Sarkarin sipai te bukhwar na tura ram hectare somchin forest clearance boipui ngai lova anron lwa theina turpo left wing extremist te omna state chau huam tur angle Mizoram huam velo angin Chief Minister chuan asoi ti in heipo hi dot chiang takani antia left wing extremist te omna state ta sipai te mun khwar theina tur hi chu ashanga tarlan ni in hectare nga aya zawlova ti anizok antibok
Mizoram chak lak lu na kongpui poimo aizawl le Silchar Inkar National Highway Lirthei zo hleithei lawa. Chemek chu nimin khan Mizoram Truck Owners Association MTOA chuan an enhova Mizoram chak lak lu na ber kongpui chelutuk chu hria thiam halan ti thuan soi. MTOA President Pubi Lalzar Zovatsuan Zoram Mipui Chak Lak Luna Ber Chelutuk Chu Shatiam Haranti Tu Soin Kongsiam Tu Tur Chu NHID CL ni Emo Sarkar ni Emo an Har Sadato Chu Sutkian Chul Anti Tu Soi National Highway Chiat Vanga Antor Nete Soin MTOA President Chuan an Motora Chiat Pa Ba Ka Anin Nu Chwa Tumnalama Nunda Chan Pa Hial Tepo Anom Tu Soya Ruat Tuya Han Chana Engtiangin Ye Malak Chau Ani Kan Ngai Venani Ti In Konpui Police Station Kheng Kong Siam an en dikto thule chumi zirchuan an malak zeldan tur an soi hole tur thua soi bok October ni somni pathum sang ni somni pangani ngani chundar som pani vel khan konpui le sarang Inkar khamra nga aizol panatlan le konpui panatlan truck driver pakhat Dipon cargo koi kumsumthum le paruk golaghat asama cheng chu achil hluma konpui PHC a postmortem ani thu MTOA shwai tu te chuanan soya konpui lampana tlan truck ruak chu kong chhia atana wangin aizol pana truck rit phurin anuk chhuaka anu na shui an phetlain aizol pana tlan truck chu anung tol thuta truck ruak khal tu chu achil hlumta ni in an soi ani kolasi palir the ezong pol shang joint action committee in Mizoram Sarkar in petrol le diesel mana kongsiam na tur chhe alak chu state highway chawman ani tur thu PWD minister in aloshil to ni in an soya he hi an survey lo awangin aman masa anga petrol le diesel man tin hiam le turin thunei tu te na an thlen to ti an soi Nimin Khan Kolasip District Headquarters Mizoram Tibrus Association Joint Action Committee le Kachar Drivers Union Shwai tu ten Kolasip Press la pa thuthar theder tu te komin he thu hian soya JSC Vice Chairman Puh Lalthanpuii National Highway te acha theina tura an malak na kalmek chu ti topri ani thua soi tunchuma roadblock an huai hot chu an top na tura ni lo thu le sarkar ho tu te le NHIDCL ten kongpui siam hun turan tiam angte JSC in INZ rengdon ti asoya Tlathar November Kolasip District chunga kongpui poimo shang bai rabi chu Kolasip vai reng te chu Kolasip le serkhan chu bagarot te an siam dan an vil rengdon ti soin an du khopathleng lawani chuan theito pama an lak zui tur thua soi Puh Lalthanpuii chuan kongpui chanei du awanga October ni somni pathuma roadblock aneya an thopui mi somni le panga te police in manin lokapa da ani thua soya roadblock anti top chan pon thopui ten lokaphial an lu awang le heng an mi le sa an man te hi case ritak le bel thelo sarkar in or tira tumwang ni in a soi Kachar District Drivers Union po in Mizoram kongchia an vei hle ni a soin Puh Lalthanpuii chuan Guwahati lam driver pakhat chu kongchia awanga har san thlenga wangin a thi phani in a soya construction company ten kongsiam tur hian working session a po tho tum lovin chuan lam an lo siam to thin ni a soin siam tura in soi reng chungin an siam mumal ngai lova hei hi mi an ngai ne wang ni in alang atibok Kachar Drivers Union Shwai tu te po in MTA le JSC ten kongcha du awanga roadblock an nei chu an thlop ti an soya kongchia awangin lirthei tlan dan tura Mizo drivers tenen anin tibuaya kutpo anin thlaka ma se anin ngaidam le thin ni a soin an mani veng him tu tur police lamin kongchia awanga lirthei an din boy kara namdang drivers te an hlabwak zel chu top to se an du thuan soi bokani Kachar Drivers Union Shwai tu te chuan vai reng ti police check gate ta an choi tur poisa an choi nuwa trade in commerce check gate le taxation check gate ta poisa tam tak an choi tir le thin ni a soin hei hi ti top dan om se an du thuan soya police uniform ha zurui ten poisa an deal na sa chin hle ni in an soibok Zoram Healthline OPC Private Limited chuan clinic hospital le doctor ten hena in en tir theina tur online booking platform a buat site chu voin chamhadar som pakhat khan INPR auditorium an tlangzar Hauhnar hian Samuel Remremi Managing Director Zoram Healthline OPC Private Limited in an website chungchang le an service ti theite asoya Dr. David Lalthanpuii dental cave aizol in tlangzar na hun ahmanga he website hi atamzok man thei turin Mizo le English version asiamania Dr. Detan pon electronic medical record EMR mangin damlote damdoi anchoin damlote inen tirna lekha an siam theya OPD card te po damloten PDF download thei vekani an website tlangzar ta ka hian Hauhnar book ati
the boka an service mangdu doctor emo nurse te tan le ashichiang du tan consumer support team 8415 81356 le Instagram Mizoram Healthline te zofia the ani Zoram Healthline OPC Private Limited hian Sales Championship Competition and buat sai don boka Mizo chalai na zong mek adu apiang tan vo ina chang November ni somni pahni thleng registration di the ania lo man pakhat na in cheng nuai ni pahni na in cheng nuai khat le pathum na in cheng sing riat andong do na pakhat na changa pathum na te hi na tho tur an mu sak do na consolation prize sing khat siam ani bokang in register te November ni somni pali changa ni somni pariat sungin training ane puyanga December ni khat sang ni somni panga achanga February ni somni pariat sang ni somni paruk chung competition hi ane puidon ani Mizoram Political Science Association MIPSA in October ni somni le pathum le ni somni pali sang ni somni panga khan Constitutional Safeguards and Tribal Autonomy in India ti thupui mangin international conference and manga he conference hi Department of Political Science Government Shang College in Thlengin Mizoram Legal Services Authority in and sponsor ani Guwahati High Court Judge Justice Yerenjangla Longkumer chuan he conference man puyin conference thupui chu tribal tamna Northeast state ta na changkai takani thua soya India Constitution duang tu ten tribal te hum halna an ngai pui mo hle ti soin abikin 6 schedule pay chu tribal te hum halna chatakani thule man changkai thiama chul thua soi India Constitution abikin articles athum somsari a le articles athum somsari g te pay chuan Nagaland le Mizoram tan thunei na zau tak pe in man changkai thiam chuan invent him na chatak ani thu Justice Yerenjangla Longkumer chuan a soibok economica mason na chu tribal tenun e chelo zonga kalpui a chul thu Justice Yerenjangla Longkumer chuan a soya ladaka economic development an kalpui na ram nei tu ten an namnun an lo chen to thu soin abikin mizo tele naga te chu namnun ti chelo zong le mason zonga in herramzel a chul thu soyani Kumin September ni somni pani achanga GST 2.0 ataka man ani nuwa Mizoram lir theile tum an pungnia an sha thu lir theizwar tu ten an soye Runmawi palai zon hangin GIG Motors Finance Manager James Lalbiak zama chuan GST siam chatna chuan lir theile tum atipunga an sha thua soya heti rol hian sa khoshang shangkut pui hun lai festive season ani awangin kumtin tunang hun hi lir thei an shal chwatam hun lai ani thu soin hewang hian GST 2.0 man ani nuwa eng ang takin nge lir thei shal chwa zat le buk zat apunti asha thei rilo thule na kum February chawvela asha thei chaw arin thua soi GIG Motors Danin GST 2.0 ataka manchanni September ni somni le pani achanga October ni somni le pathum thleng in lir thei zanhi somnga le pasari anchal swak to a September ni somni pani achanga ni somthum chung khan lir thei za somthum le pasari shal swakin October ni khata changa ni somni le pathum thleng khan lir thei zanhi somni anchal swak to bok ani lungleya chuan GST dan thar hi dorkai engemuzatin Anzoma ahlotin nan state tax lunglei zone po in thei to pan chua amai ro chu durkai chen khaten GST antidutlat lo chu buai thak anti thuan soinia thudon anibok Assistant Deputy Commissioner of Texas lunglei zone Pulalzar liana chuan GST ti hniam chu mipui wantlang in ahlokna antel tur ani thu soin tax pek ngai alo omani po in mipui zokin an pek tur ani thua soya hei hi dorkai chen khatin an mani choi tur emo antia chuwang chuan GST registration antidulo ni in soi Dorlian wholesaler GST inziak lut lo te chu shatir na pek anito ti soin tax invoice poimo zia po shil shat anito ti asoya thu oi du lo zinga Dorlian tak panga chu poisa choi tir anito ni in asoibok India Rama Cancer and Kolna mun chazinga mi Manipal Hospital Broadway in Mizo meithe parotid tumor nei hlotling takin anzai ni in an soye Manipal Hospitals Network Unit pakhat Manipal Hospital Broadway hian nimin khan aizola thuthar theder tu te komin kumsum nga le pangami pilalom zwali chu tunhaya hlotling taka anzai thuan soya pilom zwali hian parotid tumor ane chu hlotling taka paisakin daptakin an swani an soi Manipal damdo in at hok Dr. Kinshak Chatterjee le Dr. Harshdar Swan pilalom zwali chu hunrei tak chung hen na twar to ani awangin zaitura ruah mankonga Dr. Aninron na sahle ni in an soya in zaina ta na poimo Dr. Shang te aninron nuwa hlotling takin an zaita ni an soi pilalom zwali poin anat na awang hian abeng le angong bora harsan lian tak atok nia soin
avung na sa chuan ataksa harsana thlen ni ina soya hlotling taka en colony chu alom thua soibok Manipal Hospital Broadway hian ramchunga damlo na nakir tak lo en kol to chinin heng zinga hian mizo tam tak an en kol dam to a cancer nat na en kol konga an ming than ema wangin pan tu po an thanem hle kumtin damlo maktadoi sari chuang an en kol nia soin khopui som pakwa an inzar phara khum sing khat zanga chuang omna damdo in somthum le pariat nein Dr. Sang sari zani chuang le thok tu sing ni zanga chuang anom me kani Serchip matphai zau shanga nimin khan sazutur shai be pui thak ani matphai zau shang thliar pui luitedam lungbu zol pui chom thurup zete tui char la thei tuisen thinglubul le chamdu Ralte Agriculture Department in sazushai be buyan thaka leilet nei tu te anmani zawa cheulo omin anbufaya sazutur pol ani nuwa anmani leileta cheu ankal puyani Serchip Town Joint VC le Agri Department Changrwala Serchip matphai sazutur shai be pui thaka hian District Agriculture Officer Pulal Charlia na le atho pui te ba ka Serchip Joint VC shwai tu te an chairman puar sang ming thanga le atho pui te antela sazutur bur zani somat swang an mangral ni soyani Government Scholarship College ha zirlai le zirtir tu te nimin khan safe tweets for end project noya scholarship khopui tweetlan pui ber tweets for end define an hatlang Henatlanga hian zirlai le zirtir tu zani chuang an thok chhuaka tweets for end fin tu luikor tuilut bulleng kilachanga college veng le salem veng luikor infinite thleng an thian faiani natlanga thok chuak ten bolho an charkhom te chu UDNPA department bolho pai motorin dumping ground a pai ania government college scholarship principal Lalthanpuii chuan government scholarship college in safe tweets for end project an kalpui mek chu scholarship mi pui zong te thlop turin a soma luikor bolho pai chuan an tuitlan atibol lo a tuna changa ma an lak lo chuan re lo te a an tuitlan chu du khoplak tur omlovin abolho ti alo om thu a soibok sai kumphai champhai district animin October ni somni pali sang ni somni panga khan Assam Rifles in Ramnwaya thuruk Ralthuam chanem takan man Assam Rifles sachanga Runmawi thudandanin an thudan bo zuya Ramnwai andap nuwa bom chunga thuruk Ralthuam chanem takan muchwaka Ralthuam te hi 60mm mortar tube paruk Myanmar Siam assault rifles panhi shotgun pathum .22 rifle panhi hand grenade pakhat 7.62mm 7.62mm silai musomli 60mm mortar sompanga le rapwa bom panhi le radio set panhi teni in an soi Assam Rifles in Ramnwaya thuruk Ralthuam an muchwa te hi dungtlang police kuta an hlana chanchinthar se lai thleng hian anei tu tur om shiat an la nei lova chuizui ngai te chuizui zel anei tur thuan soibok Mizoram pon lamchanchin ilongai thak chunzomang Arunachal Pradesh Public Works Department Senior Engineer pakhat chuain kap hluma he thil thleng hi naupang kumsom pakomi mi patmei chiat na manswal wangnia soin a inti hlum hnuwa ani thil thleng makle rap thak ta khian state pumangonga thina masaber October ni somni le pathuma thina chukum som pakomi ani a thlatam tak chung mi patmei chiat na manswal ti hlum le rilrolama ti duda ani dan te chu a sweet side note a hian chipchiar takin a soi kathi chan hi talo potom IAS ani a hepo sa hian milalut lo se chuan ke intilum lawang amawang hian he thil thleng zong hi kativeka tuna chuan nundan turom to lo ti in a thunut chia hian a inzia kani in ngai zone na nia soi manipulation sumne zom thutiam bo chiat na le anulama vonia soite po chipcher takin atar langbok HIV ave thu aziak boka officer pakhat chuan anhuwa kalsanin blackmail a apubok street side note achwa hnu darkar engemazat hnuwa public works department engineer hi ain ka phlum nia soyani mithirang hi zingdar som pakhat vel khana chen pakhatin hmu'a kongkhar in hong chu a hmu'a achunga changa chana adon lo awangin lau thon na anei ni in police te chuan an soi Nirjuli police station a hian Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita section 194 hnuaya nidan phung lova thina thubai zialu ani he thubai hi ain thlak danglama mithipa chuan Nirjuli police station a first information report FIR theluta deputy commissioner Hlui talo potom tuna Delia secretary of PWD
na thokmek le Linkwang long executive engineer te chu mani inti hlum mi patmei chiat na man swal na le ril rulama tibwai tua apu ani no ta hian in lai china thatak nia soite thilti swalte sumlama Chanpui tura thutiam ti hlotlin lote le vote alangani chuda chuan thu chiang tak ka thi chuan ama wangani ang khongain rorel na dik mi pero ti atelani mithine na changa sweet side note mu chwa pakhata chuan street alo potom IAS tuna Delhi special secretary PWD na thokmek le Sri Linkwang long executive engineer RWD tuna chiang tajowa da te chu beidon na kongkhar thlenga shwai thleng tu le atopa thina thleng tu ramo phurtu ani thu chiang takin atar lang ani ti in FIR chuan atar lang e rukna lama in hnam hnoi tur le department na thole sum chung changa dan lawa du sakna peturin anor chun zomzela stritalo potom chuan hnuwa constructional basis in MTS atana ruata dan lawa na tho ti hlotlin na atana athupek anga mala turin anorani ti in FIR chuan atar lang heminu hian punia soi hian mi patmei chiat na man puinia soi ani bok chungkwa chuan thunei tu te hnena lekhan theluta dikna chu nelo ani lo nan call record electronic communication le evidence dangkai hnoi enfia turin an ngen ani twal thana rap thlak tak camera lak unau pani khandai thalle thingmanga tilhum ani lain police te chu an boy hle a Madhya Pradesh sa shadola thinrim na le hlauna a thlengmek Hethil hi October ni somni pakhat lai lam khan Keshavi police outpost Nwaya Balbahara khwa thlengani Anurag Sharma ka Ishwaya poikhoina thlentu te hian Diwali pola mei cher an hal nuwa unau pathum an chutna auto parts door an lu chil ani mitngeya mutu te soidan chuan mi somvel khandai thalle tiangkeng te chuan dor kongkhar chuan ti chea unau te chuan shwai chuak ta ani thinrimna na satak nen an ngai sa a an keru te antike soma an luwa te an vobok unau zinga pakhat chu amuna athia midang pani hi Shadol Medical College Panpui ngal ania apani na chu en kol lain ahliam wangin athi apathumna shatis hi anuwa Bilashpura sonani a heta hian adin huna chalo hle thichung te chuan police an ko phone in an soya masedar kar tam tak chung chu beitu ten an be chun zom zela wangin Chanpui na an donglo ni in an soi outpost in charge Ashish Jaria chu ngai saklo na le inrem na siama directin an pu ani October ni somni pani khan lasang chung tele khomi pui te chuan kong andanga khautaka mala kan phut collector le SP chuan a mun chu an thlenga dikna an tiamani mi pui thinrim na awang hian Keshavi outpost Enkol 2 chu line attach ania Budar police station Enkol 2 po zanrei taka paithla kani bok thizinga paithla Rahul Tiwari chuan athi ma hian thutoya record ta Anurag Sharma le atho pui te chu poi khoina thlen tua soya poi khoina thlen dan po asoini in police te chuan an soi tun thlangin Sharma telin mi pariat pu an man to a police te chuan midang tlan sia te chu an la zong mekani atirlama chui chiana chuan hetwal thana hi unau tele pu te inkara tun ma changa rambuaina awanga thlengni inalang Brazil President Luiz Inacio Lula da Silva chuan vuin khan United Nations le multilateral institution dang te chu na tho chol sana le Gaza Indona thi te humhim theilawa apu Lula hian hethu hi Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim akom nuwa soya regional summit lian tak nei ani ma in Brazil shwai tu hian US President Donald Trump akomarin Gaza Stripa hunre tak chunga inti chimitna thlengto hi tuin nge pom theyang Lula chuan rampani te in lai chi na thuk jok siam turin bilateral meeting nei zo Chanchinthar te akom Lula chuan hetiang thil thleng lo tura be tura multilateral institutions siam te chuan na an thok to lo tuna chuan UN Security Council le UN te chuan na an thok to lo ani ati Lula chuan Trump hi asel ni inalanga shwai tu tan chuan Nobel Prize ain anlu sang taka kalchu apoibo zo kati Trump hian nimin khan Washington atangin Asia apana ningani khan China shwai tu Xi Jinping nen South Korea a high stakes in biak na aneya hi azin hunung berni ani Mase amasabera chuan US President Khian Pathiani hian Thailand le Cambodia inkara remna thuthlung zia ani tur thu a hungei tura ngai ania White House chuan tun thlachung khan Norwegian Nobel Committee chu Venezuela eptishwai tu Maria Corina Machado nena remna lomman ahlana Trump an ngai tha ni in asoi selani Brazil Supreme Court chuan
January thla White House term ni na ata na akirle nuwa Trump hian buaina tam tak chinfelna konga chanvo awang hian Nobel choimoina aphu thua soifo to ani hei hi chiang tu ten an soidan chuan Lalthanpuii a soiwar hle ni in an soi hetilai hian Trump le Lula te hian Trump pachian far right Brazil President Jair Bolsonaro athu buai ngai to le thiamlo chantir ani chungchanga thatam tak chung thisen a chwa nuwa anin remlo na chu an siam thachan ta ani Trump hian Brazil thil siam tam taka 50% tariff asiama Bolsonaro laka witch hunt ati awangin Brazil shepna tur hian top official engimozat shek na asiama chungzinga chuan Supreme Court Judge Sangber po atel Brazil Supreme Court chuan Bolsonaro hi September thla khan kumsang ni somni pani in Lalthanpuii Lula ane lo nuwa sarkar pai thlak tumna hlo chamtaka achanvo ane awangin kumsopni pasari chunglung ina tantirani mase Trump le Lula in lai chin na chu a chechana September thla khan kumsom sari pakomi shwai tu pani hian UN General Assembly bula hunrei vaklo anin muani hemi nu hian October ni rukhan phone mangin anin bia a Asian Summit ain mu theidan tur an soi ani Polthar changa alandanin Israel mi za somnga le pani chuan PM Benjamin Netanyahu chu le to lo turin an dua za somli le pakhat chawin an thlop thung Polthar chuan Israel rama politics bogruak adanglam zel ti atar langa mipui tamjok chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chu in Lalthanpuii lo tura ding tura ni lo ti an soi Channel 12 in atar landanin Israel mi za somnga le pani chuan in Lalthan lo tura candidate tur hian do dal ani he US Secretary of State Marco Rubio an tun hnai khan Israel atlo a kumni chungzet boina rap thlak tak ti to pani nuwa Gaza ramwana siam tur malak na mason turin Israel atlo layani chuta chuan Rubio chuan ven himna enkol tu tur international force din apoimo thua soya hunrei tak chunga din hun nge tak nei theina tur malak na poimo takani thua soi Channel 12 in polati chua hian Israel mi puizing a chanve ayat tam chuan Benjamin Netanyahu hi in Lalthanpuii lo tura ding lo tur ni in an ngaya chumi ne na khai khin chuan zazela somli le pakhat chuan in Thlan hi a chu tur ni in an ngaya zazela pasari chau thutluk na siam lo an la Pola alandanin Netanyahu wan ay nukdo kani chuan Liket Party hi tu in nge kai shwayang ti mi puin an chiang lo hle ma se Netanyahu thak tu tur du than tur lispek ani chuan Mossad ho tu hlui Yossi Cohen chu achung bera a oma 10% chau thop tu ani anhunga hian Strategic Affairs Minister Ron Dermer chu za apakua in azuya Defense Minister Israel Katz chuan za apariatin azui bok heti meklai hian michen khat chuan Prime Minister Louis Naftali Bennett chu eptupol kai shwai turin an dua za zela somli le pali in an thlop khati zum kha Chanchinthar kan pon thei chu ni e